Desna sare. Lieur aing nek tadi teh di parabu sate udah. Ya maka karak da pantiiran ge aneh aing. Karena hulu ciri nek ya. Ampru nak badeng ku dia mah di dahar. Nyaho aing. Gara-gara dia nek. Nek beteng aing kerebekan panas nek. Ceng minum tuh yuk. Ayo. Di sumur keramat urang yuk. Ayo. Aing cager muli deh. Insyaallah canggah yuk. Aing kerebekan beteng urut sate. Dia mah ieu lo batu. Ya tadi nyata tuh. Yo biwir aing tuh gaji doang. Kok mau dahulu si dede bi gaji dina. Enak aing ipori lah polap aing. Lupa teuing aing ada sate, ada panggang aing. Aing ngalanjungna ieu. Ampuna murid ku dia betusnya. Hampur embenya. Bae dia mah. Bangkeru eta. Pandengnya si Bojas na goler ta. Oh, daging itu sate embe. Cager teh. Nya aing kaji tuh kuntu eta ka sumur kramat. Cager teh. Itu nya ka sumur kramat teh nya ka mana buat aja lemah. Itu nama ulah. Mana? Oh, bae tadi. Arhes mah di pelopok aja eta drok pelem brok. Boyong di lo bajulitan. Ih, kramat ya. Aing arsi di ar. Boy, ini kayak sumur kramat urang nu. Mana budak itu aing sabari aing si beungeut balap aing ku dagingnya. Jaga dulu. Biar aing gaji doang. Biar aing gaji mantap, aing mah dagingna dia mah gajinya aing, dia mah. Oke, itu bayu urang mun aing budak urang gentak urang. Kudan. Buat aing kolab naik keras pengendana gerak dia patah kolab gaji doang dia. Ayo. Graun upat. Woi, Be, di utas tadinya. Oh, itu di utar itu tuh sumur kramat. Karena atainan gaji. Harnak teh kena dulu angannya. Oh, tekan dulu dia. Pantesan bu gaji dia. Dia utang tuh. Udah mah tengah dar gaji. Kata teh mah sikina teh ngeunah dia. Apa bener enggak? Ayo. Lo. Woi. Sumur keramat aing. Sumur keramat. Diki aing. Oh. Woi. Kan telepon deui jelema. Woi. Sumur keramat. Ih, diburi itu teh Bang. Sumur bor nya mah. Dia di mana? Mana Jawa? Di sumur yo. Tuh. Tenang tahu aing. Ade yo. Oi. Ade yo. Bersa penting amat. Eka. Naon? Ya hoy. Pentingan. Penting naon. Bisa suka harus dia. Woi, Be. Aing ngising aing, Be. Ih, beteng aing nyate tadi. Lempang lagi tuh. Kemana? Ayo ke jalan yuk. Ayo. Berper, mengisi dia. Naon? Kanan. Sa. Semua kramat timulah. Bener dia. Iya dia malah dia. Tangan apa tuh baiknya? Tangan. Tahu ya kantongan. Kan gede amat yo. Gede. Sepol dan asup. Kandung bro. Oh, baju aing. Woi, Be, atuh yuk. Ayo. Cuma jajas dan sebanget. Dan jasa banget dah. Geus aing tadi geus pentingan goreng muak tadi aing bae. Oh, semua. Pengen bawa gaji, wak dia. Aing bae udah naik. Hengit. Ngap aing naik, Dikit. Jas tuh si itulah tuh si dijing si Ferdi itulah tuh. Mana Itu. Ini lu aing. Udah wah kenula ih. Kangres nula naga. Kabudak ulah yo. Ayo. Kudu diait aing padahal mah. Kan dia jomblonan. Ngising aing beuh. Ada betah. Di sini tuh cuma itu. Lurnya.
tangan naik. Oh. Tanen ku dianya. Iya, jangan sing dulu kok. Jangan lapor si Dadeng. Tadi yuk dirinya. Oh ya. Luk kada huluna. Woi, kenalan dari ya. Iya kaget aing. Ibu gaji dia aja. Dari apa ya? Gaji amat. Gaji sih yo. Ibu dari ya bu gaji. Wih dari yang bau dari gula enggak itu dia. Ai tadi instagram sih banget. Dari yang bosangan sake. Nah kita buka juga itu tuh. Ai parah bu sih tembel. Ih dia boleh makan Berapa kilo dah, Ces? 8 TR. 8 TR dia. Yang mau dia tambah ngekel. Boros. Woi Jas, enggak disingkeun daripada penyakit ya. Gak nges tadi tadi kau yang dipuakeun. Oh, buku kayaknya tadi lo puak na melayang-layang. Bergelombang gigian. Warna tak pokna. Warna biru kahejoan deh. Woi Den, lu tadi tadi aja Ki. Nya kok aing. Tadi lain sugan aing dari ding dararia yo. Ih, aing luan doang. Tadi nelpon dia salah. Eka. Mas Eka kuari. Ini skemal dong enggak. Kudu budak di sarua dia olah budak di. Bener dia, Be. Heeh. Budak. Heeh, kayak kandi dah mau ge. Woi, barengit dia, woi. Oh, iya. Iya, efek ku gaji kurungit lang, gaji empan. Woi, gitu si Ardi tuh. Ikinya. Mana? Tuh. Ih, Ceng bakal ka dieu. Ih, oh dia itu. Terus penja dek lalu pa tulah ka dieu. anjing betul. Kok aing ada lega ongkoh ya Aryo. Daging tadi bo eta. Gimana? Itu budak asli ta. Nah, ngomong ke ini paling ge. Woi. Orang pura-pura sadar lagi ulang ada gaji. Oh, siap. Karena bau. Tapi lo tuh. Aing Aku tuh gaji dia. Woi Ar, tangguhan dia. ayo berat lambat amat dia. Woi, Teh. Kan dia, Dek. Dia. Kan dia. Saya aing nyatakan budak orangan budak awal. Nyingir jas. Bijas gaji jas. Woi, bo edan. Ardi mau gaji aja Ardi. Woi, aing mendaging dia mah gaji, aing mendarna ke daging dia nyata naga. Tundu aing, Beuh. Ih, diolah dianya aku dagingnya. Woi, Ki, ABC tetang marap aing 8 tiir. Edik aja dia rek faktur dia. Aing melen olap Ki, beuh, tunduh aing efek ieu gaji yo. Sarua bae dia per sarua bae dia geus dahar balik be dia aing ditu nganten pandaun aing. Lanjung aing ada Sarua jeung dia dik dia yo. Aja nana. Aja nanaeunan yo nanaeunan. telan daging gitu. Woi si bocah tulah cicing ke jas kan dia jas ya budak mak kituan jas. Mau gaji. Oh, bogo juga. Wah, Wah, mau gaji. Itu. Apa yang ya woi? Mati ngadar gaji. Dek, baju on, dek. Dari yang sarutah dari anggenya ho. Tah si bojet dek utah jangan ditahan-tahan be ceng utahkeun be coloknya. Oh, iya ya. Ya di dikikirin dong lah. Aing dek ngarokok eugeusna yo. Mana dia? Naon? Rokok Blitz Oppo 5S. Baik. Rokok kamera. Mahal kita banyak tapi murah. Wih, murah. Bagi dek. Arsum aing. Oke, palal ieu. Ai gas yo. Aing gas tah we. Gas boy lain. Heeh. Dek bi, dek. Gasper. Lem. Budak Ih hayangun. Gimana hiji? Gindung naon dia. dia bukan Oh, aing makarunya bae, makarunya aing mah ya. Oh, haraseup teh aing sekadar gaji. masih seueur ja rokok nama. Beli dong, enak dong. Kan dia just main beuteung bae muak kan dia. Woi, yes, aing mengambil Ngarokok lah dia. jades. Tuh aing teu ngarokok aing. Nek nan ya anak buah teu ngarokok. Oh, wah, eta mah. Belum cukup umur. Woi. Dia gebe belum cukup umur. Rezeki orangnya. Tadi tuh orang suka orangnya tulang taleng orang bikin orang kasih kemah. Kasih ta mewek tuh kadare daging. Kemarin dengan kieu teh tah. Diberet kulit Urang orang mah urang mah sebel geus nyakenya. Woi, ari aing nan ubar na irok. Dia ngantongan jebuk dia. Repo je, roti saja. Dia mah just dengar konya. Mana? Tadi lain dia telepon lagi. Woi, tala ngarokok mah urang gitu ya. Tadi urang gitu dari mah tadi bau daging ya, bau daging. Kok mau jadi di sanguan dia kah lebu sih mah molot dia.
Bus, Gimana bus? Edan. Bu, sama tadi ya sate beak Iya, panci. Sanggup be. Ada ya kan ayo nang belakang. Nah, yang gaji. Be, dia dek, bukan dia cek aing buat bi eta kan Coba, dek. coba, kek. Bau dia. Tato. Bi tatona dek, tatonan yo. Sacan di dia. Oh, geus Bi. ka. Ieu mah geus lila. Ieu Lila. kahapus beuh aing cekaran kolot aing. Tato nih tama Tatona gopean. dia cing meja. Kakak Muaknya muaknya. Tuh. Nih dia yo, muaknya dia. Dirubutkeun lah buru kita. Iya, Iski ka mana orang yo? Dek aja batur dek dia di pahabara dia daging. Depan TIR. Ih, dia dapan tiin. Tahu dek naon? Wih. Wih, parah dia yo. Berapa kilo dia sama dia? Nyong ngabeakeun. Ngejas diuk meja di ngajas. Karunya aing kana dia habis teler doang, ku daging. Kadungol yo. Ospek tidak mesti. Mana? Aing ge sarua jas teler ku daging yo. Bo. Kok masih yo mabok ku daging yo. Saremen dia yo kare ku daging. Geus ulah mang mending ieu deui ya urang. Si Eka tah mawa daging deui tuh. Beak ku Sperdi tah dulu ngalamun Dia di mana ge. kopi cap. Dia ngalamun kenaon? Lieur aing gaji ya dong. Dia menggaji di daharan dia Ya. Tang minum Minum kopi cap tak. Dari mana yo? Moal. Kopi cap. Woi, lu basireum deh woi. Woi, rada mendingan dia gaji ge eueuh. Aing Kopi cap euy. sulit doang ya. Pergi dia di Tahan dia, nelpon mah. tah. Woi, di jam berapa woi? Sana nelpon. Aing ngomong yo. Eta Si Eka. Woi, Kak, di mana dia? Di mana dia? Kade dia. Budak olam ku daging yo. Karunya dia. Robaan budak, aing ge senap dia mah. Si bojes dia nek mabok dia yo. Ya ku daging ya. Woi. Dari Samarandinya. Nek rumah di urang balik bayu. balik yuk. Bukan urang, kadi tu urang, kapila kodok teh urang. Dek moal dia. Kena kodok. Oh. Kurang biasa. Kuliner kan itu tunan dia mah. Ulang-ulang mau bikang bae balalir aing. Nan dia dek. Sanggo aja. Ri, ada budak tuh, Ri. Oh, budak polon ri. Pulang doang bacakannya. Oh, barang orang. Weh, Ri, itu budak tuh, Ri. Badek budak kolam daging, Ri. Paju Kolam daging, nanti sama bagian air. Aing mah dagingna daripada dia tulang di gorogotan. Kok mau duduk tak ada mata. Gaji mah, gaji deh mah. Woi, coba dulu. gaji dulu. Gaji mah. Kaca hahaha. Dulu. Gaji deh ih. Pada dari yang ada Daging tulang pada gaji. Ri, irung dia sampai aku gaji dulu. Hona. Ri dia gaji dia. Hona lu kucur. Woi dek dulu dia gaji dek. Woi, eta leho tak gaji. Kali ini mah. Kan deh, Coba. Gaji deh. Ngok. Jadi woi yuk di dia. Coba dulu. Ah, Singkirkan. Dulu. Oh, coba nelpon dia. Tahu air ekstrak tulang gitu kan. Pulang ini dulu kan dia bagi gaji dulu. Keset dong. Dia ngadar di daging tadi itu. Tuh air ekstrak tulang. Aing alolap aing jemput. Boros amat boros. Oh masih macam mantir dia. Sanek. Oh si man gaji beda. Manci gaji. Terus apa amat kan gitu. Nah. Ayo masuk ke dia ge. Kan. Sebenarnya lebuk dia kurang surubuk nyeung ge. Nah, kurang suruh. Oh, nah. Kurang Korea. Dari ke mana tadi itu kan? Yang dari ai. Aing di bae dia. Aing pakai saya aja budak. Dari ya, dari suka mana manggang. Aing ngadaran daging kalah pakai saya. Saya Inggris pun. Yang sebut sini jahilah pak. Bojes enggak dia makan nanas tadi gitu. Harap pakai nanas. Iya. Lihat dia dulu tuh. Bewer dah tuh. Weh. Burit ya weh. Di dia tempatna keramatnya. Jadi keramat ya aya ki tutut jadi ngata dia serem balik yuk. Balik yuk. Bayar kan we nan we. Aya cepat. Ayo. Balik. Full lanjut aing we.